Aweshe mabheni. Welileke lo. Sengizophawula mina ke manje. Ngale video le esabalele enkundleni zokuxhumana ekangizwa kwaMchunu. Ebhodle laphana ngeqhawe lelukhuzane wala kaMpungu seMandaba. Cha bafowethu. Leya nto leya iyiqiniso esingeke saliswenkisa. Mina ke ngidume ngeqiniso angikwazi ukunabukelisa. Naye ukhuzane ngicabanga ukuthi akangikhohlwa uyangazi ukuthi ngumuntu amaqiniso nje angikwazi ukunabukelisa. Ingakho sasona kangaka mina naye ngoba wayengithandela ukuthi ngoba ngangamnabukelise bayizesho ethi nguthanda ngoba ungunabukelisa ungiswenkisi ungixeqisa njengoba linjalo abantu basakundila iqiniso. Sengivuyile ke wekhuzane qo ngokutshela amaqiniso ke mina. Uyabona mfowethu sikhuluma ngomcimbi kangizwe la owabonakala seqingaza ipost ekhanseliwe. Leyo post mfowethu uyiqisa ngelaphikisa ukuthi wena ngoba lento ifike nenduna zakho. Uyabona nje amajele abole kangaka nje eqala kabusha nako wesivili kugcwele izigebengu ezazithi ihlakaniphile. Nakuwe kunjalo ke ipost kangizwe iqhamuke nenduna zakho. Sagijima zaphotha leya post umcimbi uthi awusekho. Bayasibabone bephusha ipost echaza ukuthi akiwe eCalifornia kose kungiswe. Baqhama sebephusha lo ilethi umcimbi osekho kanjani. Uthe usuka sababaza lokho waqhamuka wona usuphefumuka ngama-jazz. Uthi abantu abahambe bozela. Bolela Oliver Mtukusi laphana into ezelisa abantu. Walibona ibhinqa engihambo lalela jazz wena lento ezelisana kanjeni. Walibona ibhinqa lalela nto le udlela ngabantu. Kwaqhazi kwakwenziwa yini khuzani ukuthi wena uthi kuphushwa ipost kangizwe ukuthi uyoseka ungizwe uyovuswa wena uqhamuke uthi abantu abazolala ngejazz. Kuyiqiniso ukuthi wena othume induna zakho ukuthi ayigijime ziqindisele ungizwe ngoba vele ukwazile ukuthi nawe ugijima uphafumuke kuma video uthi abantu abahambe bolala kwijazz. Mfowethu iyangimangaza lento yenzakho. Iyangimangaza ngoba mfana ngibona lento yenzayo ibuphukuphuku. Akululanga ukubona isiphukuphuku esele esisalweni. Ngoba siqashe ngobukhosi ngokuthi izwe lazo. Yehlisa ke mfowethu ngoba wena iqiniso uyalazi. Bonke abantu balazi iqiniso ukuthi ungizwe uqala ekubhozo wakubeka phezulu wakukhuphula. Ungamphika nje manje uthi akuseye uyihlo ngobona kusuphezulu. Athi singo auntie lapha ubhuti wakho ngigijima niyaphesheya. Namhlanje sekushintshe phi manje? Mina ungenze ngiyamvumela ukuthi ungizwe uqinisile and futhi ungizwe unalo uxolo and ungizwe ukube kuthiwa unenhliziyo embi ungizwe kubona ngakusiza ikhuzane ngesikhathi uzongqongqoza laphana ufuna niyogcwalisa imabhida. Ngento wayenza wena ungizwe ecoshiwe emsakazweni wahlala mfowethu wathula wasukuma odlubhe wasukuma nje wasukuma umzukulu wasukuma umfethu ufuna bamgqumeni balwa baphumela obala ngongizwe wena wahlala. Kodwa uthema usenkingeni uzaza kubuka lokho ukuthi hayibo wena wasungisiza nje ngisenkingeni wayithintitha wahamba nawe uqhofuza usinaqhamuza usinaqhamuza mamafini naphuza ikhofi nahamba negcwalisa imabhida wazobuya kimi nakhuzani wazobonga. Wathi wena imabhida ayigcwaliswanga ungizwe egcwaliswa ungizwe ubade engekho amabhida ayigcwalanga. Umfowenu welile uNkulunkulu kuphela angazuxhumana naye. Ase ngigcwalise mina imabhida igcwaliswa ungizwe. 30 March 2 November usuhlile ngomvusa futhi akalale kanjani yena wahamba qoqa insizwa hamba ukuvusa laphana. Nawe wawungaboni ngasolini nazo zakubeka eceleni lokho njengoba ungizwesho zakweseka. Namhlanje usuntaza uyantaza kuyithethaza ugiya ubhuliya lamanga uyethe ibhula ngoba yikho ukhohliswa yiwe labangani bakho uhamba ubageyisa ngamasaladi wabaphintshwa amasuda abanye nibhula amahawu emzini yabantu ngiyowashinqoke emcimbini ihlinza imbuzi ngamanga. Phumela obala mfana ungadlala ingathi wena uyawazi amagalelo kangizwe uyawazi amagalelo kangizwe kusiza ewe ngivuka nawe ekufela eyisosha lakho ekhandwa ngamatshe eshayela wena ethukela wena. Namhlanje wena usuwazi uzomshayisele phansi. Hey kahleni bafowethu iqiniso asilikhuluma njengoba linjalo asilinabukelisi. Leya post ifike nokhuzane
uyena egoba ungizwe ngoba ukwazile ukuthi angagijimi ethi ayiphoste induna zakho ukuthi kuye emcimbini athula athi du uthe mase gijimele phoste umcimbi wenzawusekho waqhamuka ukhuzane wathi abantu abalale kwi-jazz ulele Oliver Mtukuzo izinto ey'ngekho singadlali ngathi khuzane wonke walento awuyiyeke-ke mfowethu ngiyacela sewusho mina-ke manje awuhlukani lento yenzakho awuhlukani lento yenzakho ibuhlungu kabi lento yenza ngizwe khuzane uyalazi iqiniso ngeke ngilande kakhulu ngeke ngize ngikubolele ngalutho wena wazi iqiniso ungadlali ngathi-ke ngiyacela part 1 lo uyeza part 2 namanje ngiyohlala ngikusho lokhu ngikuphinda usuku nosuku when it comes to uMaskandi akekho umculi oyofana noKhuzani kunale belief yokuthi kunomculi kuMaskandi owacindezeleka ubengadlala ukhosini ungizwe ubemvalela ubexabana noZintola exabana noJatha kube nenkinga ukungazwana nongizwe lo mculi loyo and yasemcimbini bethola kanzima umcineka benama favorite abo kunaleyo nto leyo belief ekhona emhlabeni but uma usesha kahle ugubha ubheke emuva uyathola ukuthi ever since uKhuzani afika mhlawumbe kwaba nje ama-album amabili kuphela mhlawumbe uKhuzani abantu ababemkhonzile almost bonke abantu abelanda umculo babe understand igame kaKhuzani for the fact that mayefika ecula kwaku-1980 ayilande kancane umgqumeni kancane kwakunalokho ku-relate kubantu but as soon as ecula nomtshengiseni ingoma ethi abafana abangezansi iy'nsizwa zingenhla aqala amazondo lapha nalendlela uKhuzani afika ngayo emculweni baqala bayiquestion abantu babekade bengenankinga nomlando kodwa lo mlando loyo kwaba nenkinga uma esebonakala engomeni ecula khona nobani nomtshengiseni nabalandeli ababemthanda uKhuzani bemthande ngezathu zabo kwaba nalokho cause nabamgqumeni kwakukhona ukurelate kuKhuzani lokho kwamdela ke inkinga ngokuthandwa ungizwe ngokuphelana ungizwe nalokubona ukungizwe ukuthi kuna something la diamond kumele silipolish siyisizwe saseSouth Africa akhulu umfana abe into enkulu ngelinye ilanga njengongizwe wayesenza uKhuzini wakwenza lokho wamphilela futhi wamphilela kahle lokho kwaze kwenza ukuthi kube nenkinga kwabanye abantu bekubona nje okwenzelela bekubona njengayo yonke lento ayenzeka ke babeyikhuluma abantini ababemlandela uKhuzani kunomuntu okuthiwa uWilly Mchunu ukuthi uKhuzani inhliziyo yakhe angazi noma inhle over noma kanjani kunezinto uKhuzani okwakumele uma eqhubeka nempilo aziyeke akhethe lendlela ayikhethayo aphile enye yezinto uKhuzani emlimaze kakhulu nabantu abagcina sebeyibona beyirealize ngayo babona ukuthi umuntu onenhliziyo enhle umuntu onomoya ophansi umuntu ohlala efuna ukuthula empilweni yakhe umuntu ofuna ukujabulisa abanye abantu enze izinto ezinhle kanti lokho ukwenza nje vele abantu sekunento ethize abanayo against uKhuzani already akekho uKhuzani angakwenzanga endima noMaskandi akekho angakwenzelanga abaculi kodwa lokho akukaze kuze kufike kahle kwabanye abaculi ngoba banaleyo agenda abanayo njengoba nizwe kule video uWilly ngaliza ikhathi wayekhuluma eveza lokho ayekuveza wahamba uWilly waya kumthandeni waphinde wabuya uWilly wabuyela kuKhuzani ekade umlandeli kaKhuzani ekuqaleni kodwa uthema esengale wakhuluma lamagama lawo uWilly awakhulumayo amagama lawo ayiqiniso uWilly ayewafila akusikhona ukucasuka indlela eyiqiniso ayeyifila ngoKhuzani ukuthi ufila kanjani ngayo baningi abantu abakhuluma izinto abazizwa ngeqiniso ngoKhuzani ngihlale ngisho ayikho inkinga ngonto encane nobani bani ngezinto ezenzeka uKhuzani uyamphilela ngandlela kodwa
khona amagama abawakhipha openly abantu abakhombisa ukuthi kune-issue engaphansi ehamba underground. Every time umuntu mayecasuka kuney'nkulumo ayikhipha lo muntu unenkinga nawe. Ngiyofisa ngelinye ilanga iqhawe livuleka amehlo libabona abantu of who they are. Kuyomele nawe uKhuzani aliphile iqiniso kuyena. Lento yokuba u-Mr Nice Guy kuyomele hambe ayiyeke elinye ilanga abe uye aphile iqiniso. Uma nje kuwufuseke kube ufuseke aphile nje impilo nje yeqiniso. Lokho kuyomkhulula ukuthi angahlali abe nenkinga, kungahlali kuba ngathi yena mhlawumbe ufuna ukwenza izinto ezinhle abantu bengaboni. It is because yena unale personality ukuthi mina ngifuna ukwenza kahle kubantu ngazo zonke izikhathi. Kanti abantu abanandaba nalokho. Abantu banale ndaba lento abayifunayo. Noma ngabenzela umcimbi ukube art and culture ungakhukho. uKhuzani bazomdraga abaculi. Bazotshela ama-content creators ukuthi imali ethu ayikangeni. I-show zethu noma ngenzani uKhuzani abasoze bamthanda bememukele ngendlela uyona yona. So ngiyabonga ukuthi kodwa uKhuzani wakhuluma noWelile uyamsupport ukho konke. Kodwa lehliziyo uKhuzani anayo. Ngiyabonga ukuthi mina angisoze ngaba nayo. Angeke mina umuntu azokhuluma nje kumina phinde ngizosina naye nelanga. Singasineka nje siphilelane. Kodwa iqiniso olikhuluma kimi ngalesikhathi ucasukile ngiyophila forever ukuthi iyona ndlela osizwa ngayo. Bekuyilokho nje ngifuna ukusho ngisike kwelijikayo kuma videos amadala ayenzela lapha endleleni maskandi. Isakahle sodibana ngokuzayo.